Okay, Berkamal, Guasame, Bajin your drop down and Derry YouTube studio, Derry download Kaja, Baname Banaja Twine, Boka Play Store, Michi Twine. Many ambulel being Gorno take email address like Gmail, and on a Bichoka mobile. So, men belel be search a may be jet twine, rather than Laka Gorgetin. Then be YouTube, uh, studio, Jagwadan be a twine YouTube studio. Machine and me a YouTube studio, but take application down road to be good with a YouTube studio can mutual YouTube analytics. But can YouTube studio may be download this one. Metal jagaji app me go no be download. Okay, a very important gaji. Go no be download center right now. Share download already. You know, be go no be download. So application of the machine and machine like a book YouTube analytic. Janam bo jana kalama, but go to be ngaj no. YouTube YouTube studio no can YouTube analytics take a different YouTube studio dere video dere ja upload tan chantam mudong she install already next move o jende ron dere ban ka YouTube gwa the mena so YouTube mi she twany and YouTube studio mi she twanya binen bejinong na me cha ja crop binen take a home take a shot take a plot take a subscription take a URL channel Michi twany then begin to koken Michi twany begin dere video dere upload dere shot dere upload dere wika live ka dere wika post titine kena kona la weje ka YouTube studio YouTube studio kana YouTube analytic ke different YouTube analytic go binyanku bika ngaje no ke video ndi sha upload ni ke bi ngaje no earning dungu beja nyodi shortly right now Mulu ikon jogwasa mene ka jan mishal ke Play Store okay. Michi etwanya Play Store then kachi uka sai gwasa mene kachi leli YT Studio nyodha neji YouTube Analytics okay. Michi etwanya be different yen being I gwada me and me michi nen icon mene YouTube Studio kole la YouTube Analytics YouTube do dien loko gor yeno biro bikanga YouTube do dien japing gwada na me dere color na maga dere nen color mene kana mente ni algwad me I think you see them ke different na mene so na mene jen chale YouTube analytic on so mu chikono twan chikono rech and then bukon nen YouTube analytic be yeno titi take a dashboard take a content take a analytic take a community no ka take a earning titi dere ka ngai gwad me this one dashboard content analytic community and hand the dial he take a function kan dial mi she guch no could be role ngaji no muguru jeno become a YouTube partner ngum der lel kada dial ti be ngai tin jen mo ga ko der YouTube analytic der download ka mobile so but dial ti be ngai a different na me use je gwada dan en goro jeno bi video shi upload bi ngai ko der video der upload sen bane chan jamanen mu choka dashboard gwada der woni al nyal gwa men te plus an muteten plus an me mi che twan be ja law ko de video mi di upload okay so be jilo kalong so jen menen yan ma nyo be nyo number of subscriber ko bo you know so de nga jene mene analytic gwa mi nyu de nji viewer ten content je ke viewer de gwe be ke video no ko tonen tama chet ke real time no mich ben go de real time de nan ta na gwa mene video nte shago ja 191 ko shana ngude ko ya den be nyo no mo so be watch out ba gwa men yalbo be ngaje no kedi this are watch out your right time nyo be ngaje no your new subscriber no kedi so the reality be je ko ko YouTube analytics so which is very important ko de jo go and mene bi gorno bi nyolo jok bi ngai kan dial ko non dong de ben kay YouTube analytic de ko YouTube studio so be jillo ka long no content gwadon bi video nen content sha upload den bi ngai ka content bi gwadon man analytic jan jan yodo no nyu de view wor content ka channel community nyu de ji naten content shi comment kaji mi shi comment mi shi ran cho comment and then bi je gwadon man hening jan jal ko bi ngai no mi jira mi jagyo ngwado bi pe yun ko bap gane yal gwado mane wan metale yoti megi then bi na mabinen ko ngode ko kula lenejin and then watch out ku wona ka subscribe ku bi dialti bi ko gorno bi ka ngai ko ske very important this akenten kono bi ko jago de lede long che ko gwado menta enta ka subscribe to 233
ko wo chawre zero ko pa jel mu da kan ko rin update so ko konin ten ne ambu rin update as long as kwa video kwa ka upload ka ka gwich so imagine but you can do the same thing. Okay, do that bejil wak so dashboard gwa the youth ji overall information ka channel gwa the man so use ko man o der video der upload so na mane der go der ngaje no der YouTube studio YouTube analytics der ka download de ka der ka use de an ban yo je mu do den biya ta kamal